Vjerovatno ste čuli da je otkazana promocija u Kotoru knjige Jovana Čubranovića Najveći zločin u istoriji, koja je prvi put objavljena 1934. godine. Oglasio se Kulturni centar Nikola Đurković i zaista dao je jedan neadekvatan razlog, jer prvenstveno mi moramo naučiti da istorija nije verzija priče koja nužno treba da se dopada određenom dijelu građana, već je istorija nauka koja je utemeljena na vjerodostojnim istorijskim činjenicama. Kad bismo se mi vodili sa vašom logikom, onda sigurno niko ne bi smio ni da govori o genocidu koji je počinjen u Srebrenici, jer opet ista ta grupacija ljudi je ponovo targetirana jer im istina ne odgovara. Da paradoks bude još veći, u ovoj knjizi se nalaze izvori srpskih medija koji su priznali kakav su zločin zapravo Srbi uradili Crnogorcima. U nastavku poslušajte. Evo nekoliko naslova srpskih novina koji konačno, nakon 4 godine ćutanja, javno priznaju strahote koje su njihove trupe počinile u Crnoj Gori. Balkan. Beogradski dnevni list u broju od 23. avgusta 1922. godine objavio je članak pod naslovom Ni 5% crnogorskih kuća i imanja u ovoj zemlji nije izbjeglo požar i pljačku. Drugi beogradski list pod nazivom Tribina u svoja 4 broja od 16., 19. i 20. septembra 1923. godine objavio je nekoliko članaka pod naslovom 5000 kuća u Crnoj Gori se pretvorilo u pepeo. Ali ovo nije ništa. Evo primjera u kojima će se vidjeti zločinački instinkt ugnjetača Crne Gore, instinkt koji generisanjem stradanja nevinih žrtava dolazi do zaista paklenih, gotovo danteističkih koncepcija, kao na primjer pod A. Za represiju nad Petrom Zvicerom u mjestu Cuce, crnogorskom ustaniku, srpska žandarmerija je januara 1924. zapalila njegovu kuću u pomenutom mjestu, a njegovu majku i djecu žive spalila. B. Srpski činovnici zabijaju eksere ili drvene kolce u nokte jadnih Crnogorki, da bi ih natjerali da priznaju gdje su im braća, muževi ili druga ustanička rodbina. Ova činjenica je prepoznata u El Balkanu, Beogradskom listu, broj 240 od 4. septembra 1922. godine. C. Nesrećnim Crnogorkama se stavljaju mačke ispod haljina koje šiju, a nakon toga se bičuje zatvorena zvijer dok ne ujede i ne razdere meso mučenicama. Ovu činjenicu prepoznale su iste novine od 5. septembra 1922. godine u kojima se pominju čak i imena podivljalih srpskih oficira koji su izvršili tako strašne napade. Navešćemo i 2 dokumenta o srpskim zvjerstvima u Crnoj Gori. Prepisujemo neke odlomke iz govora gospodina Mihajla Ivanovića, crnogorskog poslanika i bivšeg ministra, održanog u Skupštini Beograda 9. februara 1924. godine. Prva briga novog srpskog režima u Crnoj Gori bila je da uništi pravni poredak i da ovu zemlju učini zemljom uništenja. Svaki srpski agent je organ svoje vlade u Crnoj Gori i može samovoljno i bez ikakve odgovornosti činiti zločine. Bolje reći, ne samo da je slobodan, nego dobija nagradu od vlade Beograda za paljenje kuća, što je iskopao oči slobodnim ljudima, što je polomio ruke ženama i muškarcima, za bacanje djece na bajonete, za uništavanje starijih žena topovskom paljbom i mnoga druga zvjerstva koja ćemo kasnije navesti. Sada ćemo vidjeti šta kaže gospodin Radić, lider 17 hrvatskih poslanika u Skupštini Beograda, u proglasu od 11. maja 1924.
o srpskom režimu u Crnoj Gori. Mi, Hrvati, se borimo protiv beogradskog režima i srpske korupcije iz razloga što on svojim bezbožnim rukama ruši veličanstveni oltar crnogorske slobode i divljački progoni, mučeći ih na satanistički način, našu braću Crnogorce. Iako ovaj režim nije učinio ništa drugo nego tako sramno i divljački pogazio ponos, čast i slobodu Crne Gore i pretvorio tu zemlju u mjesto terora, za nas Hrvate bi bilo dovoljno da im to nikada ne oprostimo. Kao obilježje srpskog režima u Crnoj Gori neće biti suvišno podsjetiti se riječi gospodina Nastasa Petrovića, srpskog ministra unutrašnjih poslova, koji je na tribini Beogradskog parlamenta avgusta 1924. godine održao govor, odnosno predstavio program nove vlade gospodina Davidovića, evo zvaničnog priznanja. Nećemo više ubijati kao naši prethodnici žene i djecu. Nakon ovoga ne može biti iznenađujuće da je 11. marta 1920. Lord Gelson, mlađi, mogao da kaže u Domu lordova: šta bi se desilo sa Crnom Gorom da se umjesto što je bila naš saveznik, od prvog časa borila na neprijateljskom polju? Stav Srbije i 3 velike sile po pitanju Crne Gore je flagrantno kršenje pravde i morala civilizovanih naroda, vrhovni prekršaj protiv međunarodnog morala i svetog autoriteta ugovora, zločin koji su saveznici pripisali Viljemu II, negiranje osnovnih principa međunarodnog prava i proizvoljno potiskivanje prava naroda na samoopredjeljenje, kršenje najosnovnijih humanitarnih principa. Evidentno je da crnogorsko pitanje obuhvata veliki princip. To je isti princip za čiju zaštitu je stvoreno društvo naroda i bez poštovanja istog ideja međunarodne zajednice ne bi imala smisla.